पाउजदी युम्फक ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी सना हलना साबा रिमोट कंट्रोल की फ्लाइट माइ पाकना पाहनख्रे मालेम की ओइना अनुब टेक्नोलॉजी सिजनतुना मियामदा कानाबा मेजिन कैमराम छादुना फंगन बंगमबगी थाक यौरगसु मणिपुर दसु अनुब आइडिया पुथोक्तुना मखल मखा कया के पोलम चेरमचंग माइ पाकना साबकी पाउ तदना ताबा फंगले यामना थाजदबा मौंग अमदा रिमोट कंट्रोल सिजनरगा फ्लाइट एरोप्लेन अमा सादुना माइ पाकना पाहनबा ngamkhre masaги wakal puthoktuना फ्लाइट पाहनबा ngamkraba mioi adu इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोंगहामपत खुनौदगी वाइखोम सनाहल मैतै चही निपुगनिथोय अपोकपा लैकिद्रबा अमुथोय कवे कनागुंबदगी तमलुबा लैतना माइ पाकना एरोप्लेन पाहनबा ngamkraba वाइखोम सनाहल नमी अमा नत्रगना अनि तोंगलगा पाइबा याबा एरोप्लेन साननबा पंदम थमले सना लेबाक पाउसेगा अखनन उनरुबदा सनाहल मिदैना फोंदोरकपदा महक मसा क्लास 12 फावदंग तमलगे टाटा मैजिक पैसेंजर सर्विस की ड्राइवर ओइबना महके सेंट्रल लंबी ओइरे अदुबो महक मसामकना एरोप्लेन सारगा पहनगे आइबसी पिकलिंगैदगी हौना मंगलकपा मंगलाने मंगलाल अदुगी मतुंग इना कन्ना होनबदगी महक मसामकना साजाबा बैटरी न चलाइबा रिमोट कंट्रोल की मसा विंग द फुट अहम सांगबा अमदि मसा बॉडी द फुट अनि सांगबा सोंग्रांग न साबा एरोप्लेन अमा माइ पाकना पहनबा ngamle मांगना हाई मसिकी मथंग तरकपदा हौजिक मसा विंग द फुट तरुक सांगबा अमदि मसा बॉडी द फुट मारी सांगबा एल्यूमिनियम न फ्रेम ओइबा नापी ककनबा पेट्रोल की इंजिन न चलाइबा रिमोट कंट्रोल की एरोप्लेन अमा साबा हौरे एरोप्लेन असी रेडियो कंट्रोल पेन RCP हारिबा रिमोट कंट्रोल असिगी मतेंगना पाहनगदबने रिमोट कंट्रोल असिगा अमदि पाउ फाउननबा एरोप्लेन की मसादा हापकदोरिबा मचाकसिंग अदुदे मणिपुर साबा ngamdabana mapalamdagi sienbane adubo पाहनगदोरिबा एरोप्लेन असिमक्ति महक मसामके वखलना पुथोकपने हौजिमकी वने साबा हौरिबा एरोप्लेन असिमक्ति यामना लाइना पाइखनबा यानब चोंग्रांगना मरोल लाइना गमना नपलबा मतुंग प्लास्टिक ने जोमलगा एल्यूमिनियम बारना फ्रेम ओइरगा साबने एरोप्लेन असिगी ख्वाइदगी ममांग थंबा सरुक्ता पालिबा पंखा प्रोपेलर असिना ममांगलोमदा साफु कन्ना सिंगलकपा मसा विंग द पालिबा टेक्टोक टेक्सन जाबा ट्रेलिंग एड्स फ्लैश की मतेंगना पाइखनहनगने मसा विंग सरुक्ता यावरिबा एरोप्लेन की मतेंगना एरोप्लेन असी परम चुमना पाहनगने अमदे एरोप्लेन की मनिंग थंबा सरुक्ता पालिबा फेंस अमदे रेडर की मतेंगना माय मामाई चुम्बगी थबक तौबने हौजिक सारिबा एरोप्लेन असी माइ पाकना पहनबा ngamlagadi लौ हिदा कापना जिंगबा तोंगान तोंगान हिरम कयादा मियामदा कानाबा पीबा ngamgani मसिकी मंखा तरप ओइना रिमोट कंट्रोल न चलाइबा नतबा मियोइ अमा नत्रगन अनि तोंगलगा पाइबा याबा एरोप्लेन साननबा पंदम थमले इलेक्ट्रॉनिक की पोचै यामना यावबना रिमोट कंट्रोल न पाइबाबुदि मीना पाइलट ओइरगा पाइबसने हेना लाइगनि हाइना खल्ले अदुबो हौजिकी ओइनादि खुसुक लाई खरा वाटपना साबा हौबा ngamdre लेट मैचिन सिंह तोंगान तोंगान खुचुक लाई खरा लेरगदे सोइदना माइ पाकना मी तोंबा याबा एरोप्लेन पुथोकपा ngamgani आइबगी चप चाबा थाजबा लई महक मसामक्ति सिनमी अमु ओइबना खुलाइसिंग अदु लैननबगी सेलदि हौजंगमकी ओइनदि लैट्री अदुबो लैबा ngamnanaba होनगने महकना मखा ताना असिगुम्बा रिमोट कंट्रोल की एरोप्लेन अमा पाहनबा ngamlabaniना लमदमसिगी हौगलकलिबा लाइक लैसु हाइरबन हारोल सिंगना थिजिलगा कन्ना होनदुना मियोइबदा कनबा मियोइबदा कानबा पीबा याबा खुचु खुलाई के नत्रगना मेचिन सिंबा सिंग पुथोक हन्निंगे आइना मखा ताखे अतोप पाउ अमदना चाइना दा उन्दा फमजिल हलबा nga पैकेट दा अहिंबा कोरोना वायरस यावरंबा थेंगरे चाइना की किंगदाउ हिंगथाम फमदा मिरै बागतगी पुछिलकपा उन्दा फमजिल हलबा समुद्रागी nga की पैकेट मपानदा कोविड-19 लाइना थोखलिबा नोवेल कोरोना वायरस हायरागा खंगनाबा SARS COVID-2 अहिंबा यावरंबा थेंगनरे आइना लैबाकसिगी हेल्थ अथॉरिटी न कंफर्म तौखरे कोल्ड चेन चिंजाक पैकेट के मपान नोवेल कोरोना वायरस अहिंग थेंगनरिबा अजे पृथ्वी अहानबा थौतुकनि हाइना डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC न थादोखिबा वरोल अमदा आइखे इकुई कुइदना कोविड-19 न पुलप नाबगी थौतुक अमा थेंगनखिबा किंगदाउ शहर असिदा अथॉरिटी न सिटी असिग अपुनबा पॉपुलेशन मिलियन तरागा माथोइ मक टेस्ट तौखे टेस्ट तौरबा मतुंगदा अनौबा पुलप नाबगी थौतुकति थेंगनद्रे हाइरे हौखिबा जुलाई थादसु उन्दा फमजिलहलबा खजिंगी पैकेज द भाइरस असि थेंगनबदगी चाइना न बेरिबागतगी फमजिलहलबा खजिंग लैबा थिंखे किंगदाउ द अहिंब भाइरस थेंगनरिबा असि बेरिबागतगी पुछलकपा सामुद्रागे nga कोट की पैकेज मपान की सरुक यंगसनबदा खंगलकपने किंगदाउ द इकुई कुइदना कोविड-19 नाबगी थौतोक थोकिबा अदु अहिंब भाइरस यावबा पैकेज पाइरुबदगी ओइगनि आइना CDC ना आइखे वरोला दुद कोट पैकेजिंग अदु करम लेबागतगी पुछलकपनो आइबदु पनखिदे असम द मणिपुर दगी मी अनि हेरोइन ग कोनना फारे असम पुलिस न ngasi कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दा चट अवसिक चेक तौबदा मणिपुर दगी मी अनि हेरोइन केजी 3.9 ग्राम निफु मंगा कोनना फारे
heroin powder adu purakpa manipur dagi mi ani adu NDVS eki makhada fare drugsing adu imphal dagi guwahati tamna pugadabani aina Assam Police Headquarter gi cherolamana aire masagi nupi amasung masa ani hatkre Jharkhand ki Palamur district da Dauri ga mari leina bawa thoksing ki matang dagi school oza amana mahak masagi nupi amasung masa ani bo hatkre amasung makhoi gi haksang ching adu guha amagi manung da thadaramle onthokna nungai taba thauduk asi ki matang do oza adu phare aina police na phongdokre Thaudok adu district adu ki Rajhara khunda thokibane Dauri murders case amala khotle chenari bo oza amasung mahake imung gi miyoi mari phagal aina Bisrampur police official Surjit Kumar na ai he Mia asida channel be school oja Asis Pandey na su mahakwa police na singnan tanaba mi mangki bai wokat ama police na thangat ki haina official aduna makha ta khe atumoina bak uhang pong chatharabada nupa aduna mahaki loina bi nupi choni tv sai kun ga manga masa nupi samredi sai manga amasung masa nupa samdarji chahi ahumbo sakol singki numi dak na makhauri me laga hatki amasung national highway humdra manga manaki guha amagi manung da haksang ching adu thadage haina masana yana phongtok saraki haina official aduna aike Mipha ama COVID ward ki than na thok tuna chen khre am ek case ama de jail da thajin khra pa masagi chahi kunthra ga ni thoi chura panupa ama Rajasthan ki Brundi da Labor District Hospital ki COVID-19 isolation ward ki nan thok tuna chen khre aina nongbai jing bi ta police na phongdok khre Lakhan Bawari ko ba Mipha adu thangja ga nongbai jing ki lona ba numidang da chen khe bade mahak sagol sen numit da arms eki makha da pha khe amasong mathang ki numit da court pu thok khe bade Mahak Pujel da Thasin Ringai ki mamang da COVID-19 test tong na ba mahake sample lauke amasung mahake report ngai duna leiba maramna district government hospital adu ki isolation ward thamke mioi aduna ward adu ki thongnau amade ki nan thokhi bagi oithok ngai lei aina police officer Legender Paliwal na aike ward adu ki gate guard sing thammi amasung ward adu ki manung da mioi mapan lei chen khriba Lakhan Bawari aibadu ki mathak da atopa case amasu thangat kre amasung mahak phana ba honari aina police official aduna aike Atop bau amadana phagi banuba masa humne gi tungda sina phangle Madhya Pradesh ki Jabalpur district tegi lupa crore ani ge ransom amagi da nomit humne gi mamangda phagi ba masa gi chahi taraga humdai chura banupa masa ama ngasi sina phangle aina police na phangdokre Mafam adugi transporter amagi masa nupa adugi haksang adu Jabalpur dagi kilometer kullom lapa biswa khun banake Bargi Dam Canyon da tawkhat laga leram thengna ki bani aina city superintendent of police Alok Sharma na aike Mayung manaki dukan amada sagol sen numita thokiba da noba masa adu phagi ban amasong kona magi mama mapana lupa crore ani gi demand tawba telephone call phangki aire marakasi da jojai na nupa phukre nupi phuraga hatkre West Bengal ki South 24 Parganas district da uran ba oigani chingna badagi mioi khutpu amana chahi ni puga mathoi chura binupi ama phuraga hatkre amasong mahaki mapuroiba adubusu jojai na phukre aina ngarang police na phangdokre Irai numita thoki ba thoktok adugi marida mioi mari phakre nupi adugi mapuroiba Ali Hossain Mollana thangalaki ba wakat matung inna punna mioi taramari na makhoi gi manung dagi amagi yumdagi karigumba khara horari haiduna mahakpo maral siduna sei amasung josei singna mahakpo phuki aina phongdokle huran bani haina maral sirakhiba aduda Ali Hossain yetkiba da makhoi gi jumlo na basina mahaki loina binupi Sufyan bibi bo wakal mangduna tadri ba phawba phuki Kona mafam dugi miyamna matai manau ani adubo mafam dudagi primary health center amada pukhe madudagi amuk Kolkata gi hospital amada amuk pukhe mahak mafam aduda sire lakthoke wakat adu register tawraba matungda thikat ba haukhre amasung mioi ahum ga loina namaru oiba chenaba adu phakre sanabagi pau amada La Liga da Real Madrid amasung Barcelona baithiba nangkhre Series da Juventus amasung Croton goal amahum draw chatkre Spain ki bakok thongba football league tournament La Liga ki champion Real Madrid promotion phanglakhiba Cadiz ki makuda maithi khre aduga Barcelona so Getafe ki makuda sothawbadagi pohobadagi Ronald Koeman na coach oirakbadagi ahan boina maithi banangkhre Italy ki Serie A football da champion club Juventus amasung Croton goal amamam da draw chatkre La Liga ki ngarang athengbada sanakiba league match amada Spanish champion Real Madrid nauna promotion phanglakhiba Cadiz ki makuta yamna thajadana goal amasono da maithiba pikhi sanabagi taraga taruk suba minute Cadiz ki forward Anthony Lozano na goal ama chamduna amasono da mangjun thaduna Real Madrid ki sanaru chingda pressure pisinba aurakhi community transmission ki thakda COVID-19 sandorakle aina Union Health Minister na phongdokre mioi manga si hibadagi COVID-19 state chida sian ke ba missing samaga taraga taruk sure India da community ki transmission ki thak yauna COVID-19 ki laisa chandorkle aina Union Health Minister Dr. Hर्षवर्धन na phongdokre sawil ki oina pangthokpa webinar Sunday samwat anglaki bohwang amagi paukhom da minister na wafam asi phongdoki bane
West Bengal community transmission thokle aina state to Chief Minister Mamata Banerjee na phongdokiba wapam amaga mari leina anglakiba wahangi paukhumda Union Minister na aike West Bengal jong state khara community transmission thokle adumoina lebaki mafam sin bathong launa kan balaina laichat asi community transmission ki thakta sandorak panate amromda niti ayog ki member BK Paul na haikre madude ningthamda sanglakpaga iroina na India da laina laichat asi ani supatangka ki oina paksan na sandorak pa yai National Experts Group on Vaccine Administration for COVID-19 losing liba BK Paul na PTI da PK interview amada haike Europe ki tongan mapapam da thoki bagum India da suning thamta sanglakpada COVID-19 laichat ki ani suba web lakpa yai hoki pa sayul hong ki manung da India ki oina laina laichat asi sandorak pi sang anthaki batara basu state abadi union territory khara da khongjel jang na sandorak pa thengnare hoki pa pung kunmari ki manung da anoba case lising hum puma thoi chani pan hum raga ma thoi thengna ki baga loina na India ki apun ba case masing lakh hum ramaga henkre laichat asina sian ki ba mi ki masing na lakh ma henkre Amorom da hoki ba pung kunmari ki manung da miyoi manga si ki baga loina na Manipur da COVID-19 na maram oiraga si ki ba mising chamaga tara taruk yaukhre yamna nungai ta ba thaudok amadana Gujarat ta sahi tara gani thoi ki nupi masa ama rape tawraga hatkre Mana taba amsu wagang bagi soina rabi masagi sahi tara gani thoi surabi nupi masa ama Gujarat ki Banaskantha district ki Disha town da ma ki makhura ki masana rape tawkhre amasung hatkre aina garang police ta phangdokre Nupi masa adu ki haksang adu misik pamapam amadagi ayukta phangke aina Deputy Superintendent of Police Kausal Ojana aihe mahak rape to bikiba amasung madugi matungda hatkiba male haksang adu postmortem ki thakre amasung madugi report gairi aina police official aduna aihe tamtiriba thaudok asiga mari leina uhang pahong chathanabagi damak laikidrabi nupi masa adugi masagi chahi kunga manga suraba mari mata ama phare amasung case asi haujik danti wada police na thigatpagi thabak chathari aina mahangna haike Aroibeda content sing asigi maroiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri punamak pothaga chari loinana channel asina tomda kana rabadi subscribe like and share tawba kawhi gunu punamakpu amuka na thaga chari